Kunaposition ebayiteka ukuthi ngathi kunamagama amanye mara ngiphendulani na uthini baba Mthweni lithi ngithuma indlu from the foundation lokuba khona bala umna kwabo omkhulu wathi iqede sibani nawuqeda yabona mathi iqede sibani khathesi bona bajabule bakele wangayifuni isitande sakho sitande sakho khona ukwakhe mama besina ubaba wali akekho baba siphani phepha elithokothi isitanda ngisini mara ngikhulumile nekaleni ngathi isitanda sikwaminyakeni asihambisa kwaminyakeni asimlande nomnyakeni mara nje mina ngifuna ukuya kwaminyakeni mani we akiri ka wena la ilabate pampiri leti tikometa ku ri ka wena loko hi ta ku kuma tipampiri ta wena mani ina ya byela ku ri kasi loko hi nyika tipampiri ti kombeta ku ri vhele xi vita na wena u xi xavi hi n'waka yin'wani ya khale loko xi xave papa ni fane ni suka ku sala loko xi xave papa wena loko ni vula ku ri loko i ri ku ri xitende xi vitana papa ku vula ku ri xa n'wina hinkwenu vana va munhu hayi ku ri a nga ku hlongoli kasi mane silo yini ka mane anga mhlongo mani hayi mihlongoli ila ku ri n'wanuna ala a ku lavela xitenda ku hakela wa twisisa wa ku n'wi lavela xitenda ke wa lavela mani lo xitenda u ta ku n'wi laveleni rini antiko wa vona ku ri na sweswo vulavula changani Mthweni u vulavula changani mchangani phela ngithi ngihlala ngichangana ngithi umfazi wami lichangana bese wena wena Mthweni wa mina emchangani wakamavulula la va kula ku ri va ku lovorile kahle kahle va lovele mina ni rovolena hayi ku rovola wa vona ku ri changani lexi a xi nghena nkarhi angithi manje mina angisili changani mahuma nyamuntlha angane ka huma akunatala umarini ani humi wena uhumi ange humi ni atlhogomela u ta ku lavela munhu ku tlhogomela u ta mi landzela ndhawu munhu wena u lava n'wanuna a xiteleni xa ngubani uzohlawela la la bengihlawula khona la vihani sikoni makiso ucatshe ngubani ngubani umndeni azokuhlawula la ngubani okucatshile loya angasuka azokuhlawula la angasuka azomembela itoilet sekhabo ekusaliningekha wena sikhombisa amaphepha ba Mthweni khambani ngizalungisa asindawo sifuna amaphepha nje yawe ngimtshelile mara from first half ukuthi amaphepha wena akasikhombisa wathi umuzi unamuntu wa yena mara la ile kakabo angangena kakabo anizamani bensato wanuna loyi no ke motho abuti ene abuti ko ke molatelang ene abuti bana ba abuti ska batamela ba bata ko ba inonga nga sonel mang bona ku ri mali longa ko inonga nga rai vale nna ke tshwanetse mina better mina la ishaka taka yeah sekhaya amadlozi wekhethwala manje ni license manje na ila wa thuthisa nja mina isajela ni ahambe khotha jela uma wabhubha sayobathatha imoya yabo sayibuyisa ngikhaya manje Umthweni akaye ayobiza amahobo wekhaya ndani bathatha imoya le bayibuyisele emangcwabeni sizokwazi ukuphahla emangcwabeni manje imoya khona ethwele ngimi manje ethwele ngimi imoya khona ingisela mankuru bari angidaba imoya abantu abafileko bafile manje ni watwa sweswo na makana vanhu lava nga nami ngizokufa mara manje ni bona nami ngizokufa yambona ukuthi mama nami ngizokufa qala ithi sikutshele baba Mthweni uyamuza ukuthi akabereki ngabantu abafileko mara uthi unikeze nguba bakhe ofileko istandi maye then ke wayanganandaba nomuntu omphistandi ukuphi ufakazi mara isikhathi uphethe amaphepha yaka amaphepha umuntu wangaphandle indawo angakatsheli abantu abakhe na thina angasitsheli abize Umthweni athi ngikuphinda usayinde kuphi bekumele asayinde athathe into eza baye enkosini bobethisa upake Mthweni sikhambe thina akhonakali babuxasi lena ayikhonakali ena usesi libuya because akhambile athatha umkhwadlana wakhe
ayozakhela wakhe umkhakhana. Mina ayifami na n'wina. Uyithengisa. ngipake ngiyaphi Ubuyaphi ekhaya? Ubuyaphi ekhaya? Ubuyaphi ekhaya? Uzokuhlala ebukhweni ubuyaphi? Nizamisa. Iyasiza mphekelele. Niyakwazi na? Uzasitshela ukuthi ubuyaphi. Akakwazi. Oh akakwazi. Bamthweni ubuyaphi? angikwazi Awukwazi. Sewavela nje na sebathutha abantu abo abantwana bakho bathi. Abanye babhubha. na abanye babhubha Okay, sokufunela istand. Stand. Sokufunela istand uthatha amasenke owaberekileyo nayo ke umhlahlana wabo la ekhaya. Bafunela ikhabo. futhi ngabe kube bhedere Okay. nangifunela Papa, ngiyenza so ita kwena bo hosini yalaba bo hosi byala. Mani, swileswi mi xi endla ku mi nga xi endli. Ntangu xi endleni tihosini va swi tiva. Amdyondzisi vana van'wina nchumu. A ni lava ku va dyondzisa nchumu. Mi mutswari wa njhani wa ku teka n'wanuna mi n'wi hoxa ka Hi le ka mina la. hi le ka wena hi le ka Hi kan'we. le ka mina ku nghena loyi ni lavaka. Mavona ku ri loko mavona ku ri mi tsaneke angithi A loko nga tivi xilo xi nga xi tela. uthi tinga ni ya ni humesa papa lo ni tele xilo xo humesa papa lo. Fambeni. Ni ya hi cukumeta xitulu. Singathola sicela ukuthi sifopheni baba mthweni. Thomani ku ya hosini. Ayithoma helo yena ayithomile mkhwalo. Loko mi fika mi ni khomela yindlu. Eri thomile ikona Mi mkhwalo. ni khomela yindlu. Ku thomela into huma kwini loko huma kwini akiri. A wu lovoriwile. Ni huma ndlwini ya mina. A wu lovoriwile. Loko ni lovoriwile ni ta hakerile msingo. Awu kasi a wu ri kwake mthweni. A ni hakelangi tlilasi, a ni hakelangi tata wa tlilasi. Wake kwihi? Ni hakela mthweni. Kwihi? Mthweni. Wa mi nga lava stand maka endlu ya n'wina leyi. Ni lava xitene njhani va papa ku ni tshama la. Va papa wena. Mene velekiwe. why bangavulavuli vona from first up nabangibona ngisaka why Batsho no bo beni baqalile nakakhabo indlu lengane. Uthabile neyaha ke bana. Bana ba tirhe Neyaha ke bana ba tseo. Bana ba Henke bana le kriya ba bangwe ba bana ba hae. Na ba tole bo. Ba mo kreile ba boletse re ditimo. Mi poela bethe le minga imbala. Leyi batch. Eh. Ayipfumeli ku ri munhu wakho. Wena bamthatha asikhulumi next now. Wena kose wena uye ekheni sokukhuluma indaba zakho ekheni hayi ngapha. Ekhabo. Angikwazi wena kose ungikhombise ngoba thutha kose ubafune. Kose ubafune. Yena webazana khona. Then bathutha uzokulwa emzini abantu. angini mina Mara nje uthi yehlo. Sithi khambe ekhaya. Kulwa mina. Kulwa wena. Ya kuyena. Uyamjamela wena. Kulwa mina. Ubaba wakho kuthoma uyephi? Okweni mana nona wena wamasungulu. Ile dorobeni. Nona wamasungulu. No ifile. Ngoma lo ka ta kufa. Osha un'wana kasi mina yena ta ku feni kona la. Nafi. Loko afa wena njani? Na n'wi celela. Na n'wi celela na hina ka ifile. Aka mashiwa. No, isela ndavu. Hayi manyana man. Sasa wahemba wena man. Lanzinde kuna gandala rakho. Ifinishara le ngaphakathi ngapha nyakabani kahle kahle. Yini? Yenu. Alright. Baba Mthweni wena iSouth Africa leyo hotel nabanana bakho bazokubona nje bazokukhomenta. Iya bazokuthi ubani ubaba wahlala wabhalelela emzini yini kanti. Bazokuthi ubaba wabhalelela emzini kanti inkinga yini.